yo cheme kenyeme ablade abi atom ni AYAAFIO TETTEH njiken klemo WIEJOSHISHI FAANAA amonche OBLANTAI manche immediate past president Gadami Youth Association founder Gadami Youth Association kebiane president Gadami Chiefs and Royal Council mi amofia mo manye mimbo manye kenjo olumade ngmene ni masoa kena masoa mi aga fa fie ko kengo wala ni afia ya ni bani nawo ba nwa nawo wo fe mo wo yegbo na alonte dinko ka fo te hela isani bibi fe aje wo satin non wo na afile na ehin wo ka na egodon wo hweji gan aya no je ni gan abase kene kwa bia na ula ko social media ni ahyitekoi mekuma je tashi mekuma je tema ne ken le je ta flache na kwa ni bi na fio ni mienkela ke nkan fashion ni gbabulo mo we ke ya ke ni AYAAFIO mi beka nu ne be ba jemi aka juloji mi ojo twalo hu osakumo no sponge ni ngmene ebo ba yeko ni ngmene efusaji nke ngono no mi nkebu no ko mi ake nkabo kita ke mi nke beka nu ne mi nkle ba yem lami ni hello mi nwe ke mumo mi ihia jima woji nke sisai yes ne kwa beka wula ne wala ke taflache be febe no ba fe ko yafi na to bude nche taflache lumojibu she ba social media aste kwe ba jo me mami me taflache jo me mami makake ne jo papa me ne video me majia teme ne kwa bere ba show honorable lord come here asigame wo ifa e ba jelle ni ge ni jile nto ba shiemu no pa here aste kwe asuma na boto mi e threat me ne ke hioska ye madi aste kwe threat me ne ke hioska ye madi ne ke blackmail me but for how long wo ye manemi ne kene de Japan Issue Kevin Taylor, Kevin Taylor, KJ, but I serve the true American embassy. I ye case any Kevin baby, and I can case a cashing. No man can Kevin, but be a contempt. No, I'm lying. But come on, what's a gun? Do you think I can? Beganune e abluchile ba Ghana for so many years nearby because mere people police problem can it be mere people problem because they step on a lot of people's toes. No, I stick with Ghana, but I think I can talk here. Tapa me in Britain for years. You find Belulu. Ablochi ko ya ablochi mi no afa interpol kani bi ko ya ablochi o ya Indian segbepo na ka ato amamobo na kwa wula na mi je gba hushishi pidgio ne ke fraudster ne kwa shika na ehin ke gboro na atwo na ke mole. Nobody is above the law. No, me you can stay away for how long no ba blackmail me, for how long no ba doctored me audio, for how long no ba ka week ke koke ma tuji ke ma ka mi because so to am na me to na mobo, for how long no ba tu ye na me blackmail he can be it will not help you. Neke maja life wa gadangbe me ina sanidan no shojele mi be no fi ni keke onim shishi ina sanidan no feel very careful kami fi ni bi you on FA it's been alleged jacket na kana stay with you me ba social media me ba menwe but for how long and me believe it because me dey e ba yeni bi PA le ba mi e ba yeni bi gbabu le ba mi e ba yeni ye gbese man che ba 50 me na so make blackmail bo no twi fan. It's been alleged I can kagbene e ba boy inbox me boys ba boy some sanoto no kwale kene no ba for how long oblanyo to mobote manse no atuni alo o ya fe ne. I mean what is all this na ya wole ake sane ejele mi noko yeje noko konkro yeje kadna ngbe sane yeje noko konkro yeje okay won fe ni wo fo ojupa mi nkwale na ewe aite akuma gbeganu na acrobatics fi gbese kelante jawi enye kasi oblanyo ne aite akuma mene bo astekwe obo kasi aite akuma egbe ogbomo efi oneke ojo moji no fi ba abushika ona ke kaba ke be ngore ma abu ngmana ona be ne teshe obu ona be ni me teshe obu be no ba no yo ni AYAAFIO sane o ke ma akola de da ba jimi du ba shege dan ti duru won shege dan banza afom ye so no ma te tudu nda tudu ya assembly ma tudu boje street boy jibu aha mi basi fo atosemo e ja ke be no wo je no wo lebu benu wo je no lebu na astekwe na picture ko e ka aboy gama ni aboy ma mele wote no juba ye tudu ka baka ko sufe aboy le wo juba benu mi fe football administration juba in football team Angola FC benu serve Ghana Football Association no one nka fo mi ake mi pa me fa ka wo won to wo sa gan we should put a stop to certain things astekwe no le egba na because na kele no le business le fio simin dan mo shake bia na mo fia mo ba na ake asuma boy jemo na ejo me je for fun e shake and fair business bia na dey say no ba ya wo hin wo ba kwa ke mla ke mo ni bi yellow we fast tekwe good enyo mi pa nye gbele fai ke ateshin be aba aje ni te kuturu
abajele poto ni adama lache support TSE ka gbena abaje doctor ni tete kwe poto je le diga jase chele poto ni ta ko chuje ga mancheni ka gbena baba ni adama lache ngo abajele poto je ga mancheni ake je ga mancheni ni ya to tuga abajele poto je ga jase jeni ni ta ko support TSE nje ni adama lache support TSE nje. Do you think this is going to help Gadangbe? Ni ayafi ni wa Gadangbe. Min Kenya ke ene wan Gadangbe. Asante me kochi ni biye Gadagbon biye. No na me ke sure ame chichi no oji. Ame mancho onu pa yi. Ochi ni osaji fo amotia ke share ame chichi eja mko kele place en le bazi na azi. Asante ni yes. Ne kwa wo gamanche stule ka wono tono ba anye e ba start from me come gamanche stule ne kwa beni aka gamanche stule e washpon ne kwa beni aka gamanche stule e washpon ne kwa ke ni ta ko chilite Canada den che ne kwa ke reception ni sane na ani na ke na lo ne kwa ke Kenya da mala che te America reception sane na because da flat che me kuma ba because amikele ya kama ne tene abab ko sakele ya ne min Kenya ke ene wa Gadangbe le na ke gan pese ya reho atankpa jaye atobo alesaje ogbeni boya bongo bi media ye Switzerland bono di president Gadangbe Europe ken ke bo ni bi kumonu ko ke mi yo ke oni bi anele min dan mo hia ke gamanche twenjole ba me no ni sumo no ne mi eke ni adamala che oni te kuchulo mi twenjole nta o bia na no fa na fe din ni nke bo ake twenjole ba ko ega twenjole ba ko ega twenjole ba ko ega anokwale ke ko me femu ni ban twenjole ba ega alesaje nko boda na tankpa jayi nko boda ni ngba twenjole yo bia ni ngba twenjole yo bia ni ni te kuchu ni hwamo miye me ni sane ame hiese ani mo fiamo ni hiese lu ngba no kwale yo Gadangbe mene wo mene gambe wo yin hweshi ne kenkeje bi eke manse very embarrassing very embarrassing yin gbo ni aya fi fu eja ke mami akwa pim nyoni eja akwa pim ke la si ta flache ko de shade nche no lomo game wo yo chemani iseno ni tani seno nta ye faje moyi Sakuma Ulomo is the custodian of the saying, no organi yo, no support organ. No kwa bini gaya me yeshi. No kwa ni gaya me yeshi. Atankpa jaya ale saji ken kabu yue da ne nko bu ne keni ne. Ake gam probleme a solve ko. A solve ko kra. And the only way we can solve this problem is when NDC ke MPP gameni yo miye ameje partisan ke je gamanche saji amin Kenya mwene ma Kenya wo se gamanche ko feno baba ni political party ko is been alleged ake he mi mi to ma ke bo ake ko party shipa wa bo ni AYAAFIO it is clear ake shi bun unan twenjolo ba shi na kwa no ni ba it started from Joe Blancy Benny ato Joe Blancy nkele chuni ojogba ni it was been alleged ake Joe Blancy ne President Kufuor keleba ne kwa ni President Kufuor shi Joe Blancy ne miniba te na gbe balete good later ni adamala cheba it was been alleged ake NDC bi ni keleba ne kwa ake ni NDC shi ni adamala che te balete mane is been alleged ake ni te kuchulu MPP keleba anike MPP shi no mini baba ne amanyi simple scenario atankpa je alasaje no ni ko budane o ka ni kole komodo je mo yo Gadangbe tawla pe bodomo yin no ni yotwe la ke bon na le faji ni te kuchu na ifa shinko nya ke ne she sani wo je mi so mene ni wo ka no kwali atuni ke na ke ba to ne am simple example ke je ben ni te kuchu ba tashi as gamanche ex president mama wife Lodina mama e ba odo several times e ba ngako ni te kuchu dan ne bo ami tojo ba e ba ngako ni te kuchu officially dan honorable ni lante vandapu okunka leti MP ni yo odo ni sene eke ni lante banaman bebe ke ni biye anunyangbomo ni numu aju blanci ke sa mete jimi ni nkwenmo na gaje amete asa na afio na ge ebe me komami okay honorable ni lante vanapu officially e ya ngako ni tekuchu ni regardless gamanche dan. And let me tell you something, someone like ni lante vanapu you can't underrate him when it come to Gadangbe sajiami ye NDC ni ami ye Gani ami how much would do people that be jemu ko kekeni ni awofia very careful. President Mahama
baga several times na Tony Tekuchu eba nga Koni Tekuchu dan afi kuma Dr. Mahmoud Bawumia ete anga gbese manche ni aibunte ete anga ni adoto tinto sempe manche ete anga ni Tekuchu asga manche minto ma binya ke ex-president mama hie Dr. Mahmoud Bawumia ko ba politics mi in life mu de nche hie fele ejake ene share in life Dr. Bawumia sha kujeme because vice and Bawumia yole ye hoyomo e ba ye president minto ma binya ke ani nena akesi ni president ex-president mama banga na yomo ete anga ni aibunte bese manche ete anga ni adoto tinto asempe manche mine wo anga ni Tekuchu asga manche kadangbe bi ke won na red wo ke green ni wo ka ni afio to mele jemu ko jemu ka be share ne ba na ke mukuni mino ex-president mama anga ni Tekuchu asga manche. This is very serious. Any question na yomo we time to ma bi mo fam we mute because John Mama jemu ko kekeni. In like a 2024 election, John Mama, le represent NDC. I'm not into partisan politics. Si kene te mweba, le represent NDC. Ni getting many ex-president Mama but win as president. Minto ma binyake. Ni regarding ni Tekuchu when he wasn't in power. Care about power and eba keleba tuni as gamanchelo. This is ABCD. And the ex-president Mama can Tekuchu ba tuni lo. Wale African politics bine yo. Wale ni president ye je shamonini wale ni president ye executive powers ne hire ne fire the same minutes and time no getting many express the mama 2022 o mo no ye ni AYAAFIO TETTEH ni claim nke ne bagan yanga ni Tekuchu asga manche kami wiye ne pele nko nya ke ne a wo kwa no kojuba ke papa na winning mene anita flache eba regardless gamanchelo cap president mama win election name security service judges mofia mo yeshishi he stand very tall. He's going to be the first gentleman on the land no what eke ni Tekuchu ban shiten na any problem e kan ne instead of say work power e jemu to be na stay ko fio ke be ni support se ko fio na afite me I tarnish my reputation Jasecheme, a jamajianteme, a fitiame, a kenjay, can be mene for, mene ne lefty, mene bululi, mene nu bluffo, mene a jay, ene me, you know, the few biane. The right things and afi, ene duty. Benny Express, Mama, dodo wanete, and Gamancheme, Nita Kuchune, Shapichani, a Shapicha, me found when I Shapicha, a Kekelea, Jay Bekabiju. Shinya Yafio Sheji. Kueta flache gamanche fena batwe MPP can diso no kwa fe amike wo banle she problem here so I'm not blaming President Mahama, I'm not blaming ex-President Mahama. There are issues ni sana kwe ni AYAAFIO I feel no this sound then I feel no your for I keep saying always I feel no this sound then I feel no your for how long ni every political party has been alleged akeke ba eke gamanche baba. When the accounts are conscious move to higher grounds, we keep coming to lower grounds. Ni make monke gadangbe fia me musu na ke bashka na ke fiti ome. Ede me wa gadangbe. Na problem otie no ne ba na ke it's not about insult again. It's about reality. Minto ma kenye dani gadangbe ba nye jo. MPP onupai ni gameji ame prominent people. In chair muku shi muku to the lines of Lord coming. When an audio came out, it's been alleged, I can Lord in the Kenita Kuchubata, it's been alleged in the evidence. Lord coming. In the lines of Neil Ante Vanderpool. In the lines of Roger Metenunu. In the lines of Ni Ajetayua. Professor Makokwe, Biana Podalese. Honorable Stanley Niajiri Blanson. Danny Annan. Professor Joshua Labi. Where you prominent gadang baby. Minto makenya ke kenento ga jojo ba ne ke gadang bibi ne nche emekume fata ken shimuko gbe ne ken shakian ne ke gbe me ne fe they need to have a strong meeting now me set committee ojo ba I'm not condemn what the babulo mo did etu enu tumo eta si bia ne ne ete afi politics na ka me minale no ne ke prominent gadang bibi ne sana me set committee ojo ba na me GMPP can discuss me
Now me kwake who is the rightful gachaseche? Who is the rightful gamanche? That is twinjole baba. Shimito ma Kenya kekeje na kan. Ne keno ba yale. Ni ya dweho e ye dole. If you me adweho ye bo ni Ayaafio se ganyo. Ni Kenya. Ni Adamalache, he's a royal. Ni Takochulu, he's a royal. Abola pian bien wonka wa to gamanche, we are also royals. Mo fiam manye gamanche. Ayole moniyo, she ayele homona. She came to Kenya ke. We have two strong political parties in Ghana. MPP and NDC. Don't joke with them. Don't joke with any of them. I'm telling you. Don't joke with any of them. They are very, very strong. They are leaders. You can't joke with them. You can't tell me, Obayi Mane, Obu President Kufuor, Obu Nana Kufuor. No. They can do and undo. They are strong people. I'm not leading money down. And I mean, you come and lead Lulu. Ex-President Mahama. Obake, this man is nobody. Then you are a fool. But Manche no support. Call support all of you. But I don't be like Tema Fete upon Manche. The ex-President Mahama recognize them. Tema Fete ni lante ba recognize them. This is very, very important. Because Kabeni wana won kwe kawo kwe na ye. There is a possibility I can mane ke NDC ba. Ni Adamalache ba tashi. The office of the government. Ni for how long gede ba ya no? And then you call Daniel Alessadia Tankpa Jai, in call Wake, Ja MPP can disonupae, a partisan politics, Jamani. Tani Gamani, I'm telling you, can get over Kenny. We'll be having MPP and NDC Gamanchame. For how long? It's very, very embarrassing. It's very, very embarrassing. No, me Kenny. Nea wo fear come, no power in Jamokamo Fitemo, what power Yash Shumo Yamanjano. Come Boyano or Ye Gamanche, come Boyano, Asafache Jibu. For how long is this going to work? Near Minto McKenny, Minto Gamanche, ni MPP President Nitano, ke NDC ex President Nitano fair by regardless Gamanche. Danny Twinjole Baba, Minto Manelli. Minto Gamanche, ni NDC President Baba Tano, ke MPP ex President Batano fair by regardless. Jimmy Twinjole Baba, Kajena can walk Bena Game. None of our properties can not fear refute. No qua. Na kwa wo no fia na fite kan ni Adamalache ti ablochi ni ta kochu te Canada ni se na kwa ma ke recognition na ha me na ka ha santini ko chi ni lo na no ni ya no she wo tash mo won fite me a trauma to aka sida wo machine a plant ko keke wi ko machine a tume na ba ha me trouble a doctored me audio a fite me for how long mlaye yi no ko ejele me o fia careful no ni kole commodore bo ni yo tui me na mi to no na Bioe okale saje ale sele fe gamanche sani le ke to tunjo shiboneke oke nite kuchuluya la ke boneke oke nite kuchuluya I don't have a problem now we face a reality we should call a spade now the oninku manye akomaje no ya manye bo fata heku min chogbe because gan country no ni beno yale ko bra ya bipi yana kanga ba yenyi no majobo ne a wo call a spade kaje na kan ke so ba yale min kenyi ya no magbo yenyi it's too much. That is how we can solve the government issue. Beno ba no solve government issue na mi to makenyi je atale agwagbewu ke chain agwagbewu ke companies ke deal mo we call ye gamanche kashi bini yo wan ba aka ke chebu no ba himeji abo mi alo ba to na ba kpabu si je ke MPP ba enye gamanche ke CPP ba enye gamanche ke other tribes ele ame gamanche me ame tuni ne kwa apim problems na to manche ta no president te ya femini e ngale me ha wo fia careful game nya ya feel is very pathetic nke big sign sign agboni nke kajebeli te ko chuba power ni te ko chuka jibele bapawa ani le na keta flache express de mama e bangale dan ke wife e bangale dan mi bisani ni a ofia very careful mi tawo ekomefi mu ega ni wo mama ani pa wonye wobu it's very pathetic. This about the government issue ke government twenjole bakoe twenjole banga me kuma ke gamashi manche mi che gamashi he's the government mo fia mo ni ba ta na ka se government jibu you are the custodian of the land. No, now I feel very, very careful. I fear na can committee here, and I want the babulo me siche. Me talk babulo ta flat should be part of that committee. Eja ke me inni kemi. Ake moni bo azi ji numo. La kote adwaushi ke numo bokete lawe ni ji babulo mo. Wo akama fatai. Ni makpa ne ke ndis ke MPP bi ne onukpa na ba select ame fire ke ni Ayaafio. Mi to ame ta flat manche pa fa mi pa me fire ke
ame GMPP can diske jamemi na fe kome na ke manage the right gamanche den gabajo kan gajo na kwa be no show won yashi dane won show won yashi